Nya wote se Erade yama me nyina eza pepepe. So far so good. Nya wote se Erade aye no eye sa o. Hello abusuafo. Mu nuaba me belotwe ni. Metie Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Ewo DL 106.9 FM. Mesom Jesus show na. Ye de abremu unsom na mbe yenhira. Mesom Jesus. Mesom Jesus. Jesus with Nhyiraba Kwadwo Sammy. Hello, this is Uncle to Kwesida Nopa 6 to 9 Biano. Hana Mesom Jesus. Nhyiraba Kwadwo Sammy on DLFM. Say, Nabaye Nhyira. We are listening to Mesom Jesus. We are listening to Mesom Jesus. Sambejiwa Hosunya Sasivra when you Yamashrei Osorone Asa Asima. Hello, wonderful people of God. This is your girl Rosie Music on the Mesom Jesus show with Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Do not miss this. Continue to listen to this show filled with the word of God, filled with inspirational stuff on your day-to-day activities. Mesom Jesus all the way. Stay blessed. Love you. It's all about Christ, all about Christ. I am a living testimony. You are God. I bless your name, your grace. I'll testify. Etiefo, you're from Afia Ayiwah. Metie DLFM. And we're 106.9. TAB, now be Nhyira. Welcome to Saturday. Welcome to Saturday morning. Welcome to Saturday. Welcome to Saturday morning. It's Sunday. It's Sunday. It's Sunday. DLFM 106.9. Carefully selected ingredients, no preservatives, no colorants to dish it to. If you do need. Exhausting cardio isn't the only way to drop the extra.
106.9. Sorry, one pie. And you know, Panta Wako. Go to Neta when Yamias, so I'm at the patch. And any penny and any say, Sir Christo about Kahoba, I'm at Yachima. I then I want to say, who took my own pie, who knew your Okoshia? Who quite to my own pie, only your Mosmas Sama war. And for my boy Niagro, go to that one pie and a 4 penny, say once. If it's a dear chair, it's really come back. It is all boy yesterday, not when some men say, so boy yesterday, I know what Johnny do with him. So boy yesterday, I know what you with him. Also for penny, 1 penny, a Christopher Mayana. The best school name, 1 penny, a Baba 1 year branch, I was 1 penny. If he said, we will be a say. Mamma and Papa, 1 penny, Mamma, the Kunu and the Ure, 1 penny. When you have some chance, some may not empire border. Oh my God, I am 1 penny. I am for your penny now. Send me war. I see Debia. Me di ba mau eradi efisa wona usana wofata asidenyina semi wo enasibia me di ba mau Aduma kwaje radi wona usana wofata enasio senia maye eya warade na waye medefini mfebanyina eya wonyamia and notice me war and Asibia me di ba mau eradi wona usana wofata and asio ayarisa menye ayawaraja na jimyo sorry for your moi when I'm to misu amamia yarisa asida ayabi wawa ninyina akoma wo menyame wona usana wufata ayeyo and I miss you. Menya when you menu nyama memory. When you mirror, Mama was son of my bomb running. Oh, he can say, son of Bata, my yo.
Ribi baby war. Asideja. Midi bema wu. Adma peje. Radi wana. Wasena wafata. Asida. Yeah, my and I'm a soup, Menya when you munyama, memory. And when you mirror, Mama was a banana, Mama, why are you him? Amaya Jo Nyakuponai Shiranka Nidi Amafrafwa ye ni chefa Waye ya himai ni asofo Amaya Jo Nyakuponai Shiranka Nidi Yetumano Ishira And you nyam Canada and you why am I and you nyam Canada and you why am I to your number one radio station, playing all the hit songs and more on DLFM 106.9. On DLFM 106.9. Why ya him yasofo Amaya Jo Nyakupona Shiraka Nidi Woni mitumano Shira And you nyam Canada and you why ya mayo Tumano Shira Fana Manoda and Yonya Hey Miss Eba watch me Pandia why oh Mishra Shira Yatumano Bio Shira Hey Shirano and Yonya and your young Kennedy. Whenever I can't be on a share rabbit, and she don't come with your rabbit. The money of what to say, I would do what I toy, what I brought. If it kind of dumping him out, I am my grandpa. The show doing now. Oh, Yami, Obitia, Sida Baba, Obi Sutin, Aye Baba, Obi Sutin in Yom to Baba, Yababo Makada, Yami, Messi Obitia, Sida Baba, Obitin, Kafu Baba.
Checking time from the studios. It's exactly 41 minutes past 6. I welcome you on board. It's DLFM 106.9. Yes, no crepa. Say you never make us say Yami. And 16th August 2026. Medium point and coupons and Jumani Binie. Nasuba say yato. To Trubun Sunyanko Poma. Bon so boy we are. Boss Ronia say. Ban to the one and a dear Yinso. Whom knew me no more, dear Yapono. The package yet at the package yet, Minumi Nua. You cannot opinion and say. They say, you don't want to pay any of Busiana. Because you don't was a pa. Yantoy and Tria, where you may be. I don't know Mobro and the Podia who are near Busiana. And I was an Abusian who anymore. And of not of which you no pay. Moja, a dear Murphy Sania. Pidiam Poyanko Pondia can say. But Tampano Pewaje be, I was a feta. So my boy Moasia, the Koto. And you might hear Frank Raton chain. You didn't say, Yami. Yes, indeed, Yami Yampa. Media would hear no. Mesom Jesus. Remember, it comes away every Sunday from 6 a.m. to 10 a.m. with me. Your bishop, your reverend, your pastor, your evangelist, your prophet at Nhyiraba Kwadwo Sammy. Don't have better than Sammy. Copy me say no do be boy Mesom Kunyaso. Eye kasade enyompa. And that's so they were interview change with Fianamo. Well, what did you? Renowned gospel musician. In fact, Nyankopon dem wesra domonopa. We yemremo. Na mnyemo to so. De Nyankopon abasa kese na di. Na wona Satan afo mu no no. Omo eji wodo mo ho. So hada no so no ifrito. De nkunu ebe de na betri so no. Nyankopon to Nyankopon de adom ne bo ni so nti no. Na hada nyina ifri wona betri egu foma. Na ya tom. Ana Nyankopon ya atoma yesa be kan ye nuaba. Afia Ayiwah. If you saw the latest one be about Bontia and you know the pa. Then Penisi Sabi Sacrameta, and not a Safatani Urano. And you must wait down, you are not Toyana, and the Probato Nadia today. The latest one, and I know Friday we Fia Day train we and no Panama Hontoma. I didn't
don't for with me no pay. So them by ya drain. Now money akoto a umpa nanim. Wash as your paibomo. I can find Yankupon San Jumaton to no pay. That's yet to me pay Yankupon Diano pay. May see me no me and no bedding your bedding Kunimano pay. That's why we are live on Facebook as well as YouTube. And I pay DJs Gibi and on Facebook and I for you to my time can pay. Wait me at me live on Facebook as well as YouTube. No comment, no share, no for say you made a much of fun. Your WhatsApp on Suya Juma 0593 40 6565 and I pay him now tell me free. I saw about now or self within the same. What the better same American canning in the amount. But body and me live on Facebook as well as YouTube at DLFM 106.9. Capital D, capital L, capital M, capital A, capital F, capital M. Not the 106.9 and the account. What about Major American canning in the amount of pay? Answering a WhatsApp on us, Juma 0593 40 6565 0593 40 50 0593 40 6565. But then you go pass and pay. And then you can farm out. But the other you go pass it. There's a minimum in your brain. You go pump pay and the other pay near Sorry now. Same come you have been a dear better swap. Or how been a sea a braboma. To me, been a two abusium and equity on Peso Bakuanima. Or Sadia Yachi, or Sadia Yachi, or Sadia Yachi, and Tonto Yachi, and go pump pay Yachi. Sam Comiano and a Pesa say Paye. The Juman I be Basana. I want to acquire a Mwesi. Our dear Quane Moto. Sika Samna Akatia Besiswana. No pay. So on them by your Jane. Near Quatridium Poyango Penim. Near Pejani Dia. Near Tontumna and Cassia. Or Sadia Yachi. Tridium Poyango Man Homeneso. Mr. Man Homeneso. Banch Ribona Pejani Muamao. No, how no, and Condiano, and a paper pie. That was what you go home. Ayanyami saye pejanidi aseya manesu saye dinudi akwa Tira Croncron, I can say, oh, Menom, Bibian, who I bet to me, I am matched the Empire Yanko Pong, I can't on Tom Nasi and I said, home. Tiano Pemla, what then Yanko Pansano, what on Tomano, Upejano. The Croncron Yatia CSA. Senipa metri di yampo yankup mabo mabati atufasa sisi wono. Aseya manesu saye dinudi akwa Senipa ntimi anyi metri di yampo yankup maye wane pa maya ma wono mu hu a. Senipa ntimi antontome. Senipa da senia ntimi ampeja me yankup mi din a. Mama bosia so de akanfo me yankup mi nzanu adwuma. Oda senia yi. Anope ye tenase na matri di yampo yankup anyane abosia. O makanfo nzanu adwuma na. Chane so me yankup ho kwan sanko ya menum ya ni se dua ekosi kwayem. Nanka chenso operator empenu apai. Akwa akoton a ko pai menum yenu nanka bi de bone dance wo. Akidi yampo yankup ho kwan se ya menum ya ni se sabi aponche. Anase odwan anase nantwie. Anase aboa bia. Nanka nipa konto bia na ko akumawe. Chane so atutidi yampo yankup anya ne sa de bia la da mayen. Na otono bo ase bo menum ya ni se ni suban so ne se so. Enu ti na safata se abodi anyina mu no konse mu yiye na oyeye soronko odi wiase ne ma nyina hye menum ya nunza sasasi de hye menum ya nunza yama ya homode ne ye ne ma waso nyina so konem entemedafo yakopon adodo kase adi se de akyerewa ede na menum ya nu ye na no pai
That is all. Medical catcher one. I go back to my minimum I say, Naka fire so. That's why, yes, sir. Go to my son, one tatia. Uncle Nipatia, and so my son 40. Go to my son, Tom. Uncle Nipa Kumian. Upon Yaminum, you son of pay. Not the young quacha, boy, said Nipa. I mean, it's soup. I buy son in the Saswa. And then, yeah. But for then, yeah. But time. Show appreciation to God for His mercies. Yamia yebi. Don't want to pay Yamia yebi. And a person come walking up by Yango Ponkas, yes, so what you have to enjoy. Kaudia just want to baby. What come for not to and pay and Cabos and Kunia and Casabe Frato. Chatting so. I never could pay to be young century in Pabra Bumpani say. Uber Pedi and Kupodi, would know how about tone saying. Would I just want about two baby cry? Why Yango Ponkas, you know, Yango Pon Dim Kunim Abrabonoso and one no. And when they started worshiping, God brought weapons upon the enemies. Tonight, every enemy in your life, every enemy in your life, DLFM 106.9. Jesus is Lord. Great is thy faithfulness, oh Lord, my Father. There is no shadow of turning within. Thou changest thy compassion, the fail. As I am forever. Great is thy faithfulness. Lift your two hands. Great is thy faithfulness. Hey, morning by leave a moment, Satan. All that I need has provided. Great is thy faithfulness, Lord. You deserve a very big thank you. DLFM. Jehovah, you deserve. Oh, Kalababa. Yeah, you deserve. Everybody lift up your two hands. You deserve a very big. My Father, you deserve a very big thing. Wave your handkerchief, wave it, wave it. You deserve a very big thank you. Oh, Kalababa. You deserve a very big. You see, Bunu Pasha Samuno. What you're saying is a funny word. And your man ain't carry a symbol. Hey, when I make a son of the animal, hey, 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 and you're for me, boy. But you need me back. Oh, bro, need me back. I don't mean a free song, I don't mean. Hey, why? I'm bringing up. Missy, you see, Bunu Pasha Samuno. What you're saying is a funny word. Hey, and your man ain't carry a symbol. Oh, be better than handkerchief there. When I mean, I said it anymore. Yeah. I'm your funny boy. Oh, yeah, leave me back. Oh, bro, leave me back. I don't mean a free song, I don't mean. Hey, I'm bringing up. Listen, I said, me, I'm a man.
Na me hweye na mete abofo bebre watwa ahinwa no ne atiasefo ne mpenimfo watwa wo ho ahia kontonkrone wona nisi mpempem ne mpem agodo mpem. Let me take it once again. Na me hweye na mete abofo bebre watwa ahinwa no ne atiasefo ne mpenimfo no ho kontonkrone wana nusi mpempem ne empem akodo mpem. Na wode ne kasiya kan se adwama wokum no fatasa wogitumi ene ahunya ni nyansa ni ahoden ni anidie ni animunyam ni nhira na bodia ewo wosoro ene asase so ene asase ase ene de ewo poso ene ewo wiamu nyina metesa wose nhira ni nhira ni anidie ni animunyam ene tumi enka de wote ahinwa no so no ene adwama no ta atiasefo ba na no ka say amen. Penifo na hwehwe ase akoto sode no hallelujah bedafo no pay yam peja Nyankopon din wate yankanfo na tontom no na me wogidie bi se osode yachi entotom yachi peja yachi ko be peja wo twidi yam Nyankopon be peja wo afana mo se mo no kum ne ba kana se afunu ba na nanka busuafa na nya hwe no na busuan na reject no ono na Jesus Christ friends of fan me na what na no so I am sakesia bi da ni wachi ho se no pa ya de se bi ba fie ho sakesia bi ba fie ho je kesia bi si abusuan ne mo awade na jija no ho je kesia bi si mu ne beti nyumbi wase ani na mama ko jamia mama ko jamia sio DLFM 106.9. I want to know what my body now wants out. I'm a lot of people. But many friends in the new boy. Mammy called them in the best. I'm called them in a bless you. Oh, I want to know what my body now wants out. What my body be an enemy. What many friends in a dear way. What my boo for sorry or not to what. I'm called them in a bless you. Can you say that? DLFM. We are live on Facebook as well as YouTube. We be to me adwani show no live on Facebook as well as YouTube. We dey oba na wa share so friend adwumadi mu chefa no pay. Wonko anyi nhira no. Body aso obecheche. Na dofo ni nyina wadanfofo nyina wo dia ye nhira no pay. Aye DLFM 106.9. Tia mejo so your work or see ade the one. You evangelist, your pastor, your prophet, your bishop at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ni. Mini bibia mini da wasio. Mini bibia mini da wasio. Akame nyumso. Asobe na akọ osafo need say the boy me same. Oje me na keke nyina dia ma wo. For the meantime, we fast Joshua say do dia ba na say good morning. Nasana Abdul Watara on so dia ba say good morning watching you. Thank you so much. Mr. Abdul Watara, nyame shirapi. And a person sorry nyina, e cheche bu nyina, asafo mpenimfo. Reverend mufo. Elder for Dickens, Dickness, me cheche mu nyina no pay.
Why you want to Maracua? Pinche mammy or Dobroni and Pema, you point to the move and Chero. Uncle Sanfan is like I said, and to so near with Sending in Ahobai. Any about Denise, Yamish Rapa. Madam Yaminia Penny, Calvin Fosu, and a Pesinia. Point to the move and Cherubia will be at Temecana, and point out P. Miss Mabel and Pian will be on a Pengo point out. Many Kuma Junior, and a Pengo point out with Sendina, and a woman I'm home and Pajamo Fradomo Quadomo. And a Pesa cabin near the young Poma, is your better Yasedaka. DLFM 106.9. I need access. Oh, what you need to do? It is our oh, yeah, me don't no come Mami, hey, artiste. Yeah.
boy, what? Hallelujah. I want it to be funny because the boy everywhere. I want it to be funny about so am I money. When I'm in that's funny, come on, friends, with the edge of hope. So smoke, I be my mirror. So sweet, I want friends, under the side of the under DLFM 106.9. Yankopon Kwampa. Mesra na watu milikashia live on Facebook as well as YouTube. Right here on DLFM 106.9. Send me cash mo bono. Send a twidi ampo yankopa ya dom. Ye nuaba. Tine watu no boas ya man ho kwan. Na twidi ampo yankopon nam no so. Ede nyomoto.
Esa chire nipa akoma ni wi ase mutu okura ye na me so me de na dwuma se nya dwuma ye na ka na akoma abubu apeche kura no na nko ontumi nya ne ho hwe no na nya mutu oso nti no na mangwese na twidi yampo yankopon de afa no nya mutu akire nti ne be na agi woro mo ho ni ya ba Afia Ayiwah na me kana asemu ye ne Afia ha na mo nya mo de dodo na odi aba mo ntene so na Afia de atwa mu ye just the last 3 days the latest one be a bar what do they say mesore sa metitwidi ya mpon yankopon din a mesore yentime na se da bida hey twidi ya mpon yankopon besa ya dom yo hu atwa na mo abotanso no eso no ba begina ho ana so be kaya e mo tena afrum aba no so na eja odi hine kakra bi no obi antena se ya mani mo so na sofu pani kura hu na ntime ntena se na tetere kura fo ma nyankopon a ani etini mi anyina no ono na hu na ntena se ana na bi da ye ntena se itano pe mi nua ba Afia Ayiwah wo se nyankopon ni ma de anyina me ba sisi a in the midst of trouble, He shall revive my soul again. The road is uncertain, but I'm moving in faith. He shall revive my soul again. DLFM. I'm trusting God wherever He is taking me. Know that I know where I'm going. God is the way. I'm trusting God wherever He is taking me. Know that I know where I'm going. God is the way. I trust in God. He knows the way. He is my confidence. His ways are so perfect. He knows the way. I trust in God. He knows the way. He is my confidence. His ways are so perfect. He knows the way. I trust in God. He knows the way. I know I'm not alone. He knows the way. I'll follow Jesus. He knows the way. I believe in Jesus. Anyuma utie ye nuaba gospel musician Afia Ayiwah he knows the way. The bia samba kwa me ka kire woni se ukọ ba bia de onum kwan no wudi na chi no no wadi wanim ntisa na wudi na nim de abofo ba yira ntisa opese woni nyankopon na nante de a he knows the way to wudi ane so beto obo ase na wadi na chi no no wankasa gitia ha so ni nyina de ama wo wa watena kurase de no nim de amekan uyo bia wotatena kurase a na bia nwura mu kwan na afupa ntimo kwa de onum kwan di kan woni mu o ma me na so papa na watete ha so ni nyina ma okama na kwan ni mu ago ntisa wo hu nyina be fokra ntene pe ma ho kwan na nyankopon di kan ni animu ma o na to bo tete na mu achi a bia be yeboko He's faithful to the end. He knows. Yes, indeed, he is faithful. No credit. Na doya de onya de biara da. Oh yes, He will never leave me. Onya oda. The way, my confidence. Se yedi nyankopon ani mu wie pede e be kwa ne se be di ne ho adanse pa. Highly spiritual. It's all about Christ.
all about Christ. I am a living testimony. And I have come with a testimony. The Lord himself goes before me. He's been amazing through the darkness. See, I am a living testimony. And I have come with a testimony. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. In fact, you were a living testimony. All about Christ. I am a living testimony. And Tienchebia, Bakwe near Afia Ayiwah chain, and let him command to pay. I am a living testimony. A living testimony. Your case will be a living testimony. Will be our yard dance, dear Tiasia. Nanka Nima Munyakra, as Yanko Pahu Mobro. Nanka will say you touch it. The IBC Bassa, Kobesia Brabonne. The Ampoyanko Pondan and Wadia Brabono, Madame Sidia Bamono. We are dancing dear Tiasia. Yenya Afia Ayiwah, and the opus or Trey no. Mabra Penyo, hey. Kako Crassi Honomo. Ebramuho, any papa, papa, bamboo pie at the board dance with demo. Yea, and so try, I mean, assume Cosa. Yes, here to me dance chance demo. Hey, and I have you are my desire. If I make a full Lumba to fan farm out, Lumba to pay you might be and so near. Yes, so near papa, original one and one. Maybe I would have here soon. I won't sank a Lumba super. And then the Yensua, one no matter what they back on Candy Amount. Maybe I make a say, we are Jumeku, and Crank and Temu, Peluma Supemi, the Jumujuma, we don't how cry. Then will be a shop, Upe Biaton, halfway. Lumba Supampen Fire Crado, Upa one the other some Kamawati. Person near the Guki and the Brown Swa, we know how cry. The Shaki to every penny home. Now our person be to be where catching so cotton. From penny for my true face, so anyone no money get home. 0548 sorry 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616 Okwa dance man important madam abanyamiche butum shop in pen Lumba Sport home money 0557 349 401 Ofanko Mama Vic Ewo Hono the shop no Sport M na ebe wo nyina se watching bay na Ofanko barrier hono ma home money 0500 680 783 da kuma brother come butum the shop no Sacred Station na ebe adom choba no home money 0244 094 793 testimony. Christ in me. Yes, yes indeed. We are living testimony. Na Dowenya, edit Kwesi Butum, the shop on a just opposite Central University. Ahomani 0246 601 004. Pokwas Utumas and Nasa Chirabutum, the shop on a certified water depot, every government school now. Ahomani 0592 317 481 0592 317 481. Tema and Emilia Butum, the shop on Tema Community 4, Secretary Jet Hodma and Obutu. Ahomani 0540 423 201 0540 423 201. Ashaman, there was sending me, there were patients at the Ponyo, the shop on Wagagan in a nest, Vaco Flat Hodma and Obutu. Ahomani 0543 499 035 0543 499 035. Ashaman player. There were Peggy Mami Business Center. I don't know what Court Junction, a bank police barracks. Ahomani 0243 330 836.
braso say Enquiries Nhyiraba Afia Ayiwah nche ma na kwaba na pehye nkomo twetwe na se aha DLFM 106.9 Mesom wa tumirika hia live on Facebook and YouTube odi oba na wevu ne kama dia mame na fi wa share comment wi share na foforo sinye dwumadi mu chefa. The Lord himself goes before me. Na dwempa hine odi asempa the second year about Facebook no so na se no pe wo tie live come for to meet the aba no say good morning evangelist Kwadwo Sammy B. Testimony. I am most grateful to the Most High, listening to my pastor, Reverend Ebenezer Nitete of Trinity Glorious International Church. I work as a man from right, a man from so many Dr. Lord Eagle of Eagles Paris International Ministry. And what Adam Nana, what you mean to pay. But you mean not to Sandra Bekadiaba. Sandra Bakasi, good morning. Evangelist Nhyiraba Kwadwo Sammy B, watching you live from Tema Free Zone. Thank God for the life of my family tonight. Today is my soul day. Thank you so much for fasting. Nhyiraba P. Say you are God. I bless your name. Apoday Senor, say hi, praise God. DLFM, listening to you live all the way from Sege Atan. Big up. Thank you so much. Alisha mutie mi fra denye nango ponye mu nyina kase wate. No answer men can't Ghana phone nyina say. Don't forget. Always tune into DLFM 106.9. Restore my soul, I am. Or the group na achene dara no. Want me free what da. The station is a different station from other stations in Nigeria. I mean sure pa. I say a year Apoday Senor. I mean your kase pa. Testimony. Me kwa me sister Afia Ayiwah nche na kwaba na yemfa we nhia ne kwan. DLFM 106.9. My words can never be enough. It's Sunday. For me, I know I don't deserve to receive this grace that I have found. Yenti mekika, Mesom Nhyiraba Bomwa. Nyamika nyinanise, minyamiyo. Onyamiyo. Yes, yo. Onyamiyo. Yes, yo. Yenti mekika, Mesom Nhyiraba Bomwa. Nyamika nyinanise, minyamiyo. Onyamiyo. Yes, yo. Da. Chamada bojue mwa. Oh, yeah. She said, "Don't bury man, ni huyehu. Ni di manu be kika ni nukredie achiramai. Papa oya minti, mechi na bedrem abo ni di na makase. Onyami yo, yeah. Sorry ni nemu no, she said, "Don't bury man, ni huyehu. Ni di manu be kika ni nukredie achiramai. Papa oya minti." Mechi no bedram aboni dina makase onyami yo yensonya onyami yo onyami yes yo oye mami oye mami oye mami
Aha. Binu be Afia Ayiwah no pay what ten kan. O say Nyankopon ye Yesu yampa anopai watena se dada. Etia ba na kwaba na ye hye nkoma twetwe na se. Amofe akwaba. Ye nua. Na mpombo ko de. Yesu adomboko. Ye de atwedi yampo Nyankopon ase. Aha de onum se ye taahia pa. Oh yes. Na ye hye ya che kakra. Ye hye ya che kakra. Na yenya nte se foforo bi abakrom. Abapa. Latest one bi abakro no. Oh yes. The hu ben se bepa ho ntoma ma Ghana fo. Ehu hia pa. Yes. Na afi na ode ukase vina to ha no ha ye DLFM 106.9. Enipa eni di nkoma no pay eye nyamenwum nim tuni kase ye o manyi mo. Yakopon nam ne nsaso ma ne nwomoto no esesa bi ni mabrabo ebubu nkonu afire nipa abetiri so na mangwesra eba amanfo afiafiom ne din ede Afia Ayiwah. In fact ne ho ofe pa no ama ne ho kwa mene Yakopon de ne yanwanwade a enya semukuma kura isafia edi kan obi ho no ma ne wontie woda ebi ho no ma na onyante wonka kura da ene na ye the first time wate wonka enti ye kasa Afia Ayiwah o ye hwan Afia ubeda ho adi kakra kire ye na de ontie woda na afi ne wate wonka no ohu ni pa kura ne di nkomo yi. Okay. Afia Ayiwah ye gospel jumtani. Me mama me yere. Eno ani Afia Ayiwah. Okay. Enti ye kai Afia Ayiwah obi a wo ma no ho kwan ne Yankopon asem ode nam nyumutu mu e ma ne ma na oye wawade na owo ba na ote awade ase na nya sa na tie etire din better isa Afia ye nim sa nyum ne de aba abonten aba en Ghana fo dodo na nim ye ka Afia Ayiwah dodo na nim Afia Ayiwah ye ka na asem yi na mekasa na nsan what he knows testify mo aba nyame ya na ye boni sesiai obedi hene ewiem na sesane ade nyina ba ene ade sa Afia wode foforo bi asan aba montene okay na before anse be kwa foforo no so no me pese enwum wei enwum e de makoma so pa na saa wonwum wei ewiem na sesa no saa nwum no in fact me tem nwum na adwene pia ba metirim on say abrabo mu no obi wo hono ma officer said na abrabo ten den sa na beye oh but ne we fini ho say abrabo no ye sakra I say edi akwane aba ye be wo abofra ketoa wo be nante nkakra wo be ye abebu no afi na wu nyine ko wani mu sa ansa na wo be kokora wie kura no wo be fira satefo asase so but obi wo hono mo hu ne ho say wo said ye wote ne no sa na wo be ye to hu say na afo nyina ye agya no abrabo no nyina ka akire. Oh. Sa ewiem na sesa no bohun komo kakra kire tiefo no pema me. Sem no kra no waka ni nyina no. Ewiem sesa no, ewiem na sesa ne kire se niama tumi ye basa. Enne ebekọ yie, ochina enko yie. Ba ya mempa ba, bibia ye mre. Nyankopon na yesom no no de onsesa da. Ni tumi no obetumi de agiwa free tibia na how na wo mu no. Eda so ye adwuma tete abrebo Nyankopon no. Nti me se ewiem na sesa na so nyame de onsesa da. Nti wo mre no so a obeya ma pepepepepe ma wa be mu. Eto no Nyankopon wa aka ne na oje ne ma. Oh yes. Oka kire Ezekiel se won hye nkon ne no mpani nyankwa no. Sa nyame na re da so te ase. De oteatea ya po. Ka kire ni se ye din Mark 4:39 ho no. Ya po ye din no. Bible so oteatea no. Ye din na po ye din. Why no kasa ma po ye din. Sa 2 minutes da so te ase. Da so ho. O ma Elijah aduane e wo ekombre mu. E wo nwum no mu. Isa Afia me yemfa nwum no mra sisi a. DLFM 106.9. Manya
wo pepe ewie na sisa o na so nya media on sisa o yenti sa o brani so a obeye ama wo pepe DLFM 106.9. Eyewiemu na sisa yenti se wiemu sisa mi wareshe musa obeye ama mi pepepe ewiemu na sisa nansunya media on sisa do mi dia mi wajidie pase nyamire free me ewiemu na sisa ewiemu sisa ema wakumentu obeye amawu pepepe Yesu siya pusa yedin hwe na fromanu ejaye na hwe epuye didia obeye amayem pepepe ema wo yamushiwo sabunu ehurua ene mambo ya bia exaso san ema wo yamushiwo ema wo yamushiwo ema wo yamushiwo wonya bibama asi uyiyo wase wakumentuda show dear anyama bayo wo kwan bi so nanso jamu e mo ya mo hye wo ma wakomentutu media mi osiase yo kan eba mu na osha ejina on sada no ama wo pepe ema wakoma into wakoma mra from tibia bia wo mu ena no pay Emoya dindia nipa ni so ase be ye enye awu gina bia ma wakumensu ate na wani tu awrade so ti sa wo brani so obeye ama wo pepe eri mo nesisa free to see abremuno wakasama poso chinyi na yedi yeri wanya mintu minyo obeye mawo Nhyiraba Afia Ayiwah na no pay woten nkan aye DLFM 106.9 Menyima watu din se wiemu na sesa na so twede ya mpon yankopon de won sesa de bia leta me kura me kai sa twekonkro na Canada da so ne yankopon sesa wote sade wote na na dodo na ka na tetemere mu no yankopon ben ne ma yankopon de adifo ya adwuma yankopon de ne ma ya adwuma na ilaja omane hyenkom omane paamu Peter nom no bia na namposo na epo asoche epo a emem no na so mna Yesu Kristo ba mu no wote apomane ye din a ya bre de yankopon nya bi ma yen bedofo eni pasu na asesa sede na aka na bi no mo bo mo bra no ena bia wo mo wo bra santi ena ma yankopon adom na basa na wo hu no sa wo ma ho kwan na wo nante yankopon akwan so yenkuto de a wi ma sesa keke ba twidi yampo yankopon na won sesa de bia da na de wosesa no butentim otim hoda enti won sesa da yankwa sister Afia nche ne yen santo ayenkomo so no Nhyiraba Afia latest one bi abakrom yes sa anyuma ne pese edi ho nkomo ise enu ntina no pe ya tena se latest one pese edi ho nkomo pa na latest one anyuma ade aba no edi be na da so mesori ai mesori edi ne kofa asa anyuma ba yi mesori enyum no ase kire nyina ne se yebo Yesu di aye ntena se mesori kire se de yen sorry yebo Yesu di a eni se wotena ho e wo se wo sorry na wo yi na ye
Ushira no. Ukoto sore no. Bible say at the mention of his name, every knee must bow. Koto de nyina wo say koto. What it? Enti mesore ni nyina che say yesore wo say ye bibi. Ye di obuo di ni die bi. E ma edin no. What you say ye boy Yesu di na. Oche president. Oche na hemfo. Na ye di obuo ni die ma no no. Enti wo say ye di obuo bi bata Yesu Kristo di no ho. Nhyiraba minim de Yesu di ayan ma me. Testify nyom na me to ye no. Me ka che o se mbeyare ye. Edu ba bi me hwe na me chi akofom. Me boy Yesu di ni me say Jesus Jeme. Na wurade asa tene me agina ho bisa me kunu hospital ne ye nyanko se wubu Yesu na wunim se tumi woni din no mu na ugidi a ugi Yesu din ni dia me pewese na woni no se gubu no na ugi ni dia o se meji ni a odome na obu mi se ono me ni nyankopon no ubu no na de obuo ni die ma no se ono ni wo nyankopon a wo bo ni din na obeje. Wow. Now say me who say ya na bi mo say edin no ya page na keke social media edin no ya hype no Jesus din ya hype dan to me wo din no mu na wo mu no na wo ni wo be hu say to me wo din no mu ti ye boy Yesu din na e wo say nipa nyina akoto de nyina ya koto na techema nyina pa mu ka so no ne awura awurade na nim ni na chi nyame bi ani ho ono no kan ba mu na o sha egina the earth is the lost and the fullness thereof e wi ase mo ne ma nyina awurade nyankopon dia obuoni ni dia wo say de bata ni din no ho nti nyom mesore nche say ye boni din na maintenance mesore ada na say won ye bebrebe ni adoye a wo ye minti entenyum we ne kire say ye buo ne ani dia say ye de ma ye mbofo boye. Oh yes sa na kire na asase su kura no se nipa wonyi wo ho akinyi a se de oso se ne ho ba ye bodwa data ahemfo ba na ye so bia sorry Minister ba yes obi an sorry MP ba yes yen sorry DCE ba yes yen sorry omampani ba na obi atwa ne prise na obi asalute no na the boy yen de ba tiasefo asase so na menua ba Afia Ayiwah wanya yese butan anope na meka nyakopo amwa yese aponchi ma twa ba awura bia nkuya mfa ma obi anwe yen mfa to fufuo so wan yese nua nkwasi kwayem na wa boy yese yesuban ne saso de a sa batampa ye hu na de na ese ye ese yetume sode ma no buye mu asema no ne wa ma ye nkwase ye ntena sa anopai opa no ma nkwa o wo sore ye no e wo dai wan sore anko obi ntimi nko bi sana asem bia wa ma nkwa ne amode ade na obeye ya nya ho adwuma bia mpo abi ya nya hwe hwe na no bi mi hu awuraba bia ono so no wo TV so onama ni oxygen e kura no wona wo sore ye wutimi didi ohome kasa bibia anya wugina wonan so ye boy Yesu dia bebia wo bia nwom ne ba so original ma ya ntena se enti we ye ni die kese ye de ma nyankopon enti anope wuti din na entena se wo de ne se wo beso de gina wana mo so me kai se emla na efunu mu ba no na busunya pona Yesu kan se wo betena no so no na wotena donke ni so no twena kokoma meti ase se afi obi asode ye ene ye nyina ye fa nu ba na ade na osana ye no welcome na ze din no sunya din a yete ase yetena se wow is Afia anyum we no da be na anyum ne ba bonten anyum ne ba 14 Friday ya etwa mu ya 14th August ya ho na twere sa anyum no ma wo na hwan kra ne kofa idea ne de ba na na boaten me no ai na mka ho ne shishe ye papa na na boaten o choro anyum ma jom tofo pa wo Ghana okay na na papa nyon sofo wow don't ne on the twere anyum no on ne mienu nyina na etena se enwe no anyum no kama me pa cha okay onkwa na ato ya na se wo back vocalist bi ka ho mo so tai wechiri me na me lead ye na back ese be mo obey mo okay be anyum ne mu ohwam pa na Ghana fo no me de metumi ya ne ma obi nya bi da o yankwa na se de ya na boaten e de ma me yare ye no me kan e na emu hona na boaten fam na me yare o me yare no se brane mo mpa ye kwan anyum ne fa so ba ye me ko ye ma on say Nhyiraba sa yare me yare ye na me de metu wiase no me kai bibia ne na me sra ne nkwane ahode wade ma me transi o wade enyimi firi asase so me sra nkwane ahoden eti me sti wa me hwe nipa nim sa asa de mini wiase no nti nkwana na me hwehwe na se yare bi bo no how sa o how ne ba ure be fi o cars no wa dan wajapade na oni ma bi a wo ne na me hwehwe ane nkwane ahode na na boaten se bra ye kobo mpaye na mse me bo Yesu din ne mechia no na otene me gina honom e no se ya ne Yesu din no me wo ho nwum bi am de ma bra ne ya hyehyɛ nwum no na ye nye eni ni sorry
And to true yadi can war. Yes. Any moon pie boy, one is sofo, boating, echo boy, you know. And you may done with me patch. I mean, this I think this is a photo, it's a third time I yes. And when you who do any so I am not a den who had the question console. Yes, you didn't want modo because meaning to me I would dino. Upon the dear one, Sancho, anybody what you. I come here, I said, many beer be best to a brabo mono. Then you pond them who and yum at the pa. And we are Juma man for a brabo. Sanity. Umama capella cacrebi, San Yomono. Not Ghana for being and it's a crabby tray and you are near Fantuasie. Nephew Yanko. Me say, yes, dear. Ye boni dina mete wa na ma sorry. Adia waya mami. Ye boni dina mete wa na ma sorry. I have been through a lot, but I've come out with a different face. Yenti sa ohwa mani mua. Asa hwinsi ye. Ninyi na ye rade. Ninyi na ye Jesus. Yenti ye boni dia. Samete wa na ma sorry. Wow. Ninyi na ye Jesus. Enti mafa na sida kruwa. Na ma shanema emie so ama na buso na me dia ma no se erade wase da nie ye bodi na mentena se me sorry ada wase ye mfa nyomo na sisi a DLFM, one at DLFM 106.9. Yes, boni dia maintenance yoda. Yes, yeah. Boni dia maintenance yoda. Yes, dear. Ye boni dina mete wa na ma sorry. Adia waya mami. Ye boni dina mete wa na ma sorry. I have been through a lot, but I've come out with a different face. Yenti saura many more. Asa hwinsi ye. Ninyi na ye rade. Ninyi na ye Jesus. Yenti ye boni dia. Samete wa na ma sorry. I have been through a lot, but I've come out with a different face. Yenti saura many more. Asa hwinsi ye. Ninyi na ye rade. Ninyi na ye Jesus. Yeti ye boy Yesu dia. Samete wa na ma sorry. Asena kruwa na mashanuma. Emi aso na ebuso na media ma wo se erade wase danyo. Ye body na maintenance me sorry ada wase. Asena kruwa. Amashanima. Emi aso na ebuso me de abra emi family. Ye body na maintenance pape ye body na maintenance ada wase. Yesu dia ye boni dia maintenance yo. Ona oya mecham ye boni dia maintenance yo. Yesu dia ye boni dia maintenance yo. Ona oya mecham me buafu me katabo. DLFM 106.9. In my darkest night, he shone his light, he made a way. Was this a man in Guasianina, Marawanina, Adani Menije? I have been through a lot, but I've come out with a different face. Yenti saura menima asa memreda wenyi na ye radi wenyi na ye Jesus yenti ye boy Yesu dia samete wa na ma sorry wasisa ma brabo nyina ama meni monyam. I have been through a lot, but I've come out with a different face. Wenyi na ye radi wenyi na Jesus, yeah, boy Jesus, dear, Samete wa
ama wo sa erade wasi den yo dinamit ada wasi media maintenance yo ahina wa sorry jira una so no payo yes no crepa anyumani ya bodina ya ntenase tabi wasine dimben ana wade ama osoro ne asase sufo nyina mo edia ya ba osoro ne asase su nyina kotojo nyina kotono adiba no de ama ni poma se wo mo na wonya nkwa Acts chapter 4 verse 1 even what your man di pama say young man di pama yenya nkwa aka Yesu Kristo di ho edinya tumini ahodi wo mu ubo ni tibia mu sa chira ni bedi wachi ye body na maintenance Mesom adawase na ebusu na mediama wosa erade wasidenyo yebodi na maintenance mesore adawase yesu yebodi dia maintenance ono na oya mecham yebodi dia maintenance yesu dia yebodi dia maintenance ono na oya mecham ono ne mebuafo menida wanida so ani sen elena wanida so erade ya nida so wate ono ne mecham ya den my shield me katabo ebodia mecham my mind get night he shines like he made katabo ono na mecham ono no bomb ho ban so ya me katabo e fa bia na me ho my shield come with a different ene wo shield dia bo ho ban no ono ne mecham me buafo ne me katabo nyankopon no ni di na ye bo anopa yi ono a wodi Israel manim kaka pokoko na ti na faro ene ne dom na omode o monte ase anam na o matu o moma wi na katom ne bro na o machi wo no na so na sem no e ma mete ase se de wo kan ye ne se Mose fa poma ne kire pono so na mu pai me no na mra wo ye sitie no onya gidie no odi oboma no na wasode ye no na woten Nyankopon ase Jesus ode kire pono so na pono mu ye den pai mane nanti mu fa sase process sa kidi ya mpon Nyankopon ni ye ka ne ho asemi sa Jesus otuma de anyina ye ho nkomo na no peye de so meaning say wo bia wote menka no pay no ye nua ba Afia Ayiwah kire wo say sa wo di boni ni de ni I mean de safata ma Nyankopon a hwede David ni Goliath so ye David say wo de atu ani agyan na eba me so na so me de me de Yesu dini asafo Awurade Israel imposo a watwa no mpo ano ene na me de bawo so 1 Samuel 17:45 sure and this is a fiasa wotwe ho na wote ase a bisa ho sa busuan ni mu no nka ho sa mfata kura o bi o menka ho adom bi menka ho tinam so hwe mani ma asa hwinsi ye bo ste sa me ho ayefe sure and he's been through a lot yes enke ha said ye hu ne no na nya sa na ti o bi na nya sa o na nya sa na ma misre aduane wa che mota market abonten so kura na yedidi na emu nye na so hwe said nyame tumi sesane pa abrabo ena me na mete hei me nwanwa me ankasa me dwe ho me nwanwa eti se ko ba se ye mu bi wo gidie wa Nyankopon mu na ye bo Yesu din na wote ho a na nwanwa kakra nwanwa na ebi miemi omo phones mami ka sembi so obeka ya emra na me wo fa si David
okokudi nkunim wie ya na Saul tatai no wo se du ba bi na David be jana na so afi na no wiri ya fi no ho na twekoko ma mete ase ese ordinata dada no kwasan ban ho ordinata le na wo hye na akane na tese utumu se ene wontumi nhye no kwasan ba bi na du ba bi na no wiri afi ne ho a na wakwa ata dada no afi na wasode se Jesus entimi ampa mini no it's about time esa me dan Yakopon ase na me sore no enti abra so se me nu mienu yete Yakopon de ase etumi ye den ye sore one said ordinata de kosen ho no me so me wo me school picture bi sa time na me ye shepa na me dey profile da me phone so me call secondary school aya send ma me na me aya send ma me de ba ma me wo fa ase ne wo project Sam na me very innocent yeah na me fanya me ni agro nti me hwe picture we ya me kai Sam no nti da bia me profile picture ehu hia senka obi akura betumi aye bie na mo 15 years you've come far oh yes school me wo mu kra na me nya provisions impo na me dia ko na semfa hwe ekire di nanso ene nyame ada manti na me se wiem na sisa nanso na me die on sisa da esa vie mi sa wanyum we no sesi ano ewo out Ghana for pe bia ye benya bia kire kwan ya na out be bia kwa digital platforms ne so obi video no so da YouTube fefe fa me kire Yesu de ni sam no mo kona ko hwe bi video no so ani da ho hwe bi na fa ho hwe da so no sesi a woto aye Facebook na fa YouTube at DLFM 106.9 DJs gibi Edi ye ma me ye nua ba ye sister ya de ye nyina Afia Ayiwah ne latest one no ha na da so no enti ba obenya ne video ni bia hwe high quality upeni 4K kura obenya me ma se da ko check ni nyina na in fact video ni high quality said ya upeni quality bia no obenya enti ba Facebook no so a mesra video ni e de ato so a e da so a etwagu no enti uba modern akwa no subscribe me pa cho online and say social media platforms no obi pese woko YouTube ni Facebook ni ade na account ni yesen yeah Afia Ayiwah kwa Afia Ayiwah wo YouTube so a obe hu wo menwom ni nyina ya to nyina wo honom okay na Facebook ni Instagram Afia Ayiwah GH obe hu me wo Afia Ayiwah GH ene ye Facebook ene Instagram okay Afia Ayiwah GH na TikTok so Afia Ayiwah ene wo honom okay no Mr. Moon follow me mo subscribe me ya mo repost me niema no pese Yesu din ni tre o but I see many so nyina ne se me di Yesu ebesi ho amawi ase nyina hu se de ote eya na ebi mu hu se ye body ni keke ye body ni keke o say I will save those who love me and I will protect those who acknowledge me as their God wona wo bu me wo nyankopon ne me no se obeje wo yes sa no kan na se wona o papa na o ma me kura tifia na se wo ye o ma pede ma wo no ma so ya ne opema sometimes bibi wo kura wo misa no ma provide ya ma oh yes na mo ko ba se bia wo no se wo ye wa so den bibia se wo ye wo nya ne ade a edu ho no mo kita bi kura mu mfiu da bi ho kura hin yes enti ubu Yesu na ubu edin no a minim ne edin ni to me ye wo ho kire mu oha mu bodin no to me ne enkwa wodin no mu minim ne aya ma me chia na me born di Jesus Jimmy na me kru kofa ka ki di me akọ hospital hwa na rade science ne me afa mi jam me nan so oba na me se yankwa ne yankwa ene obi anchi akura oto hwa oh Jesus stroke ache no nsemu koso hwan yare wa koso ummo Yesu din na dan na obebo da hia da no mu ba e din ba na obebo yo isa Afia wudin no spellings ne te sen opesi ye hu ne ye na Afia YouTube no so no my official account na nkasa na Afia the way wa spell it no na Ghana fo hu se be yo metumi follow ye Facebook Instagram ni ba bia Afia no ye AFIA Afia and Ayiwah no AYIWAH Afia Ayiwah AYIWAH okay Ayiwah Afia na normal Afia na AFIA enya mo amokoya mo de EPH ni YA ade ho de nya bia e de ni ye AFIA and Ayiwah ni ye AYIWAH Afia Ayiwah Mr. Mo subscribe to my channel and YouTube na ye Afia Ayiwah pe me patcho Afia Ayiwah pe e wa YouTube official bia nka ho me patcho there bi okay GH so nka ho there bi no wo Facebook ni Instagram okay enti wo ko YouTube na open video na e Afia Ayiwah pe oba ebeba nyum ni nyina beba ho na mo subscribe to channel no na mintimi nkomanim ehunhia pa nyame adwuma na ba ko phone to me nye reposti mo me na Yesu din no entre ene ne botaya me de asimani so right enyum we no ho na produce ye me pacho Media Excel
Media Excel Production. Me patch. The oye engineer no oye. Engineer no oye Kasa. Shedrack Yosen. Oh, senior man. Me patch. Oh, that's fine. Sha. But record label na ye Media Excel no. Oh, okay, fine. Baby Asha obi anyame hira no. Right. Oh boy adwuma on. Papa. Oh boy adwuma senior man, de adwuma no man ya che. Entenyum na to forma. Utumu se sound na me beat na dash ye no. Bibia jana na so. Oh. Enti anope no se de waka no. We wo social media handles ni free one ma. Other platforms no boom play near the no so ombenya bi on. Ningi na wo so no na digital platforms ko boom play Spotify. Be bia obenya menyom ningi na wo ho no. Yeah. Audio Mark the beer music me pacho ko bia be ko bia no. Obi hu mesore wo ho. Mesore. Menyom aka ni nyina wo ho. Mesore. Enyom aka ni nyina so eda hobi. Me pacho. That is Afia Ayiwah na no pay moten kan the latest one aba no. Eni egusu a ye di ho nkomo yi wose mesore. Ebia na afi ni wadwan show na ha ye DLFM 106.9 nyumtini anope ne di nkomo no ye nuaba Afia Ayiwah ene obonwom bebe de wo ho wo montena edi akwetena manfo abrabo mpa latest one odi aba na no fia dai na nwom na ba montene yes na metwen ya because udi kaka kire me say nwom na Friday obepa ho ntoma so na me wona twene mu ase be ba na ase mba na me master da akọ check me call ya no video ye nyina ye download do YouTube ho no ma ene ye kwatwe na no pay afiri ho no ma me ni say bibia de dem a wo panyom na wo ha ho kura won se be ka ne tentem so ebi afi na wadwane ye life anyom na ye ka no yensa mfa ne bio na hu nyum kura no pay ye ka ho asem no afiri enu ya ba afia ye wanche wato din say mesore ye to din na ye ntumi ntena se Sorry, I have been through a lot, but I've come out with a different face. Yes, it's all many more. I say we see it. Nini na ye radi, nini na ye Jesus. Enti ye boy sudia, semetewa na masori. Na masede kruwa, na masanoma, emiemiaso, na ebuso, na mediama wo. Yeah.
Enti yes dear ya boni dia. Yentena se kura. Edini yetia aseda yetena se ya den. Ghana foi. DLFM for Mesom Jesus. Church members no more ho. Me ba mo ncha no pay fie ho no mo. Go ye ne ba fie Ayiwah de. Ye ne aye de prekope. Enyu bia ne ho atofo ma. Wasan ye ho da. And I can tell you radio station edi kan ya wadi kan kope ni. Ani DLFM ha. Wadi kan be da ne ho adi a kire yen. Ana pe ba mo ncha wo fie ho no mo. Ye wi e be san ko ne nchen. Ne de nkomo etwato. Ansa na meba mo nchen wo fie ho no. Ma me nko ne nchen na mbisa ne video no ho asem. Video no me hwesa de yete na in fact. Nya sem kuma kura. An fe. Nhyiraba. Video yi ho na ye ho adwuma. Mpacho my life videos. My life. Me nkwa. Ai me nkwa. Bra Ima. Onda da no Emmanuel. Bra Emmanuel. Ai my life videos. Ono ye. Mutwa na Accra ha na asa himfa. Accra ha ya na etwa no. Wow. We say need da hopa. Because mato me bo ase ahwe video ni sa na wo kwa ase da me kan na quality bi a wo pe bi ano. Wunya. Yes. Sir. Wow. My live videos. Oh, but in fact video na efe. Me das. Efe panti mesra wo anopai. Me das. Se wo te ye nua ba Afia Ayiwah kan. But mo dia se obe follow no on YouTube channel honom. E Afia Ayiwah pe. We nka ho bi. Wo de okwa video ni da ho. Se de open quality bi anu benya na wa wo TV ni kura ni nya fe kura de wo de toso a. E be sesa bibia ma wo. Yes. A quality video pan or the about mountain. When you could pay a chira kwan ya homachi enumere de biada. Na de also de abonyo na de pagya muma Jesus Christ na hwe say. Yesu din. Oh, ane nkonua na de wa betire so no. Emfiri nto ana. Ese afia yanko atie fo nchen. Okay. Na yanko tie wo no mla kakra. Wo ma mutie no pay no. Na nkura hye so mo wo no. Ebi so na obi kura hia okura for the event bi. Ebi na obi di ne birthday party. Opese obeto nwom wase ma no. Okay. Ebi na obi wade. Di nyina no. Say omoto nsa fra beba. Me pa cha o me kododo. Better. Tiamna se mo de ahoma na beto dwa. Enti for now ne yanko ahoma no so. Ne Ghana for no eni komo akra. Na nsa na ye be call me nko Facebook no so na adwenkyere ni bia ba. Na me wo fa say Winfred Joe the aba no was say good morning Sammy B. In fact what yanko pass pa na pay am bra what dey ahwe so wo boy ba. Eni abusu ni nyina na abusu ni be fie. In fact omo de was na pay say what dey nyima yin fie. Me so na pay. Yeah, boy, oh my God, and everything now. This man does for Forty 5019 and 0593 40 6565. Offer said you wouldn't know. And it bread can you offer with Jumadia with Swa. Meka say na tumo, Maka say na dum tina yetiasie. Ahomani dem 053 40 5019 and 0593 40 6565. I'm on this na wote yanka. And no betumi afra dia fire WhatsApp ahomani so. And here plus 233 593 40 6565. What the bar me found on the period in Koma na dumo. Na dum tina yetiasie o DJ Sammy B. Senior udini me bia kasa free. Oh, the DLFM na kwa me film pon do na FM kwa me de guitar. Kasa free banana in. Better banana in. Dan so man e chire ho no ma. Me fa chwan. Ya da se pa no pay yenu be Afia Ayiwah 7 na ka chire no. Yo, DJ Sammy B, na me shira o neduma pa o yema my Ghana. Bita ba na batie na nyum no pa matina ni na me da bed so din na metie na asem no. Erade ntia no pa na kuma so ade a eda na kuma so no pa ba wa basi na erade ntia no no fa ne nu ba pepes ode ne duru. Ija sambi enya yizo ni pa fa bebre mu ayange kasa bebre na ni tutimi ka wonsam nyina nche nipa ema enye yi ni nyina ya erade din no no kwasem ye din no a no gbo erade din no erade bebo enipa ntimi mo nipa
Kanyina empire. Yo. It's your bumpire and a border didia. When did it say? The beer diano, Radibeka Sama, the beer diama, I diama. Okay. The same Agopomoa and any incident. Say in nearby, never be a person who finding Drew. Amen. Where the demo. Amen. Amen. Me that's a pass. I no pay with any issue no. And I do move me off. Kafra. Me don't fetch me pass with Jina so HA. Also be to me afre by 05340 50199 0593 40 6565. And I do more. Then I don't want to call. Medofu within my work as free. I don't begin to call us because of the connection. Oh, me am Nicholas Kaneshi. Senior man himself with the Yanni member pa ba kokesi no. You near by fear you are hand on pay. Kafra. No pay near by fear you are hand and assemble na okachre no. Oh, minister, I think some of the man so say, "You know, I preaching one I am no." I know so ma you say na the sacred free mu. Enti ni say minister no say, "Onko so ana on to ni no nyankopon hye ma no hye ne den." Ade ba kwa se memma onu bi mpenu nyum ho. De nyankopon de hye ne sa no ontu ana mo. De nyankopon de atna kuma so onye memma obi onu bi hye akansie ewo nyankopon se mo me parcho. So we person yen bibia on to na bi wona you see any suma rad no nyem fama rad cause baby am ka say no mo to no say em fari serious ka first no say o tie nyuma e na ma hu agentaka no wasaka ba ize no akoye say tie keke na mi sal pa say oyi say say mu dia ba na ko ko so share na o ma nyum bebre obetimi dia ma ye set manya agentaka. That's funny. Right, Mr. Nicholas. And open your ministry peace and open once you are journey. Obey to me, Afre Abba. You made any so I fear you are fear. Humanity 05340 50199 and 059340 6565. Latest on the Abba Bontain. What today? Yet within now. Yet Jesus Christ dino. Yet the Yampo Podina. Yantina say, your best sorry. And to me, mess sorry, Jamina. So I can find a coupon and money. Yeah, and I do more. I do my work when I see. But off within, maybe I can say free. Of course, of course, Ada. Better no pay any about fear you are hand on my same and I'll catch her no. Make up yes to do the one casta. One I want me yes to dinner yellow. Omun say yes to dinner. By yes to dinner yellow. Yet mean say yes to dinner. As to say a big fear will be a thing. Or soon yes to dinner and business. Enti say what years we din now be sorry me boa. Me sorry na magina ho. Is he sorry na magina ho me years to be a mean classing ya me ya ni say me sorry agina ho. No say see akura na de be ye team no. Wunya afre pe. Me years to din a na waje so me sorry. No. Better. Me da mi mami asipa nya me stand. Amen. Ami stand papa. I DJ Sammy, Amen. Right, unshira won so pa down for a church mu nyina no pay. Also betimi afra badwumade ni so ha DLFM 106.9. Ye nua ba Afia Ayiwah ha. Latest on the aba bontia to doing say, mesore. Yeti papa ni din a ye ntimi nyina ya na so nti hu hia say ye besode. Ye ntimi ntina se ye besode. Ye mfa ni sei. Sa wote Yesu din aba den. Hello. Yes, I would yes, dinner then. Ave. Sorry. Better. Dexter bad ako droba chem edukro champion bebe na nempom di say. Oh, the Christadom, the place. Hallelujah. Fantastic. Good morning. Yemi aba ha sembe na okachre no. Yemi aba sembe beka de bibiri ba ibe twenty ya aka che ne se. Mimidie ni adwena enye ono ne Kristo dia ma no. On fan ya so papa. Amen. Wo hwese na nyume da fam na eka akoma na ne ye me akora ne se o se o hwe ne ba bi ansi ye. Sabe bi
Go bebre wo kroma wo ngani ye fe. Ba na si wo mfi no ngadi mu nsan so wo katira wa. Ya ba me ba kan se nyame mpija ni fi odu mu nko odu mu ni a onyame de na saase no yedim se imma papa wo na ni ewade de ni bi wi. Okay. Asana wo kan no eyi no ebebo ama yemu bibiri si o program na de bi a ye tuen sa fra na ahwe ya. Oba bi eguma ma yen nyame hye DLFM pa na edwuma papa mboma kristo no manga na na yeda won so nyame hye pa. Amen. Amen. Right, Dixon Bada droba achim edukru be ponu so we kuyapem no ho anofre edi efri yenko me wofa se comfort menu nchen. Kwani we ya comfort mati rather. Kwani na tisai mpacho bo ade ade yame adom wako US na na WhatsApp isu anopai. Me waka so amount from anopai. Oh, okay, yenu ba Afia Ayiwah ha na masem na waka kire no. Oh, the America chene se nyankopon enhyira no. Na on training shim ni abri nyina on man de chense na on fambre na menhyira no bebre na yebekọ susu etie. Right. Cause nsem bo pa. We hewa ni mo asa hwinsi ye won so bibia si. Beda se pa etredi nti me wo fa se ba comfort mati na odeba yemfa ni sei me do fo wuti Yesu din abede asare jina wo is that jina oh esel pram last stop na wa ejina wa dadampo me jina wa male me jina wa me gbem better no pe me yente wa sembe le ka kire na ba Afia Ayiwah mama ka kire me sister de nyamishan no man ahoden a ochin dam kra no man dini yansa on fancho nyimo ochin da sorry mpo nyamishan no shira wala ko jonso me da se pa pram me ba ai afashe na yame aduma next week better menka mate me da se pa metro area na from ai wo ebi na push no Mate one number any feja producer inti jinado na producer nyon kasa zigi inti first line na wa say no o se nkomo bi wo ho nti no wo jina so nti no hwe na ene ne ho nkomo inti sa ya no nti mesre Afia Ayiwah da so ofie ha no mo ahoma ne dem 0534050199 0593406565 wo ba na nkrahye sema wo no de ama no se de ewunim na no Nenyo ma odi aba abontin latest one o se metu ni din na mintu mentena se enti bracer ubetumi afra homa ne bi wo fra na woni producer akasa e wa kire wo okay ahoma ne tem 0534050199 and 0593406565 yenu aba Afia Ayiwah enche obekọ asore ntino enche yebeja no kwan na wako na no dise metwa to no odi amanyefie ha no mo yemfa ofrefo a odiso bedofo yi wantimi antwen pacha me pass akoba ni sa homa ne da so dem 0534050199 0593406565 o hwe ye ni ma se hwinsi yo beka se obibi aye fine ani be be ye free bantache bi ye titi asra ye hom ne bi atwam no wo ho bantache bi ya wo kai pa those days ye ko afo ma akurase kwan ye tache pa usura na washina tade na je watom se tim trading eti me frafrafo ne mienu aka ho na me frafo dwumade ne de ba wieye na pahin na wutie ye free ahomade tem 0534050199 0593406565 sorry ana pewa de wasidanie tete wudi na maintenance da wasida kruwa no mefa na sida kruwa na ya mama ya miemia so sa erade wasida wudi na maintenance ada wase yesu yeah eboni dina maintenance oh ya mechem eboni dina maintenance yesu dia eboni dia maintenance
Tenasio. Ono na oya me cham, me buafu, me katabu. Dear boss, good morning, Sammy B. Was a young point of pass the Biada. My own home, Adrian, Nicosia Dabia, Yamishra and Pa. Which is a good point, was one way and hopine. Which the money ding a day. Yeah, unsung. Now then, Jack is Yama. Brigade Church. I have Brigade Church of Christ, Kaswa. I've come with a different. So within the Isaac Lord Bentum. And Effie George Adamti. Was a chief executive officer at the Map Bonjour Company Limited Cantamanto. But that's a person son of Prince Wajani Shuni Live. I wait about say good morning to you, my versatile, authentic presenter, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. I am deeply grateful to the Almighty God for watching us into another beautiful Sunday morning. His holy name should be praised forever. Amen, amen, amen. DJ Ghanaman inside Great Station, DLFM. Thank you so much. Ghanaman Bakwadie. I see you money on Napo Bam. A dear, I'm WhatsApp on us. I say, Uncle Punch, you be fair you are. Whatever you are, and you pour them a Ghana for. When I'm on your Masomane, you do 9 years. I've been such that. Almost on the movie through Mahon and one woman in Tino. Kaka, one of my marginal son by Jesus Christ is to be you. I got the money, I'm Yamia Swa, not a busso. And you have free who say about the young pass it. Say, you're tinny dinner, Yantanasi. There's no way to be to Matanasi. I mean, some coming here, many about you one change. Oh, you're born, dear, maintenance. Yes, dear, you're born, dear, maintenance. Oh, no, now I am a cham, me boafu, me katabu. Jesus, no, you're tinny dear, Yantanasi. Only your chem, any yankatabo. Yakasa chema. A chem and enkatabo, na dear swat. I mean, a bonny pahon pine, and my queen beyond now home. A chem sword. Oh, sir, I saw Codiana yet a power so. It is obi person or person new dear seer. Sir to me, Nintino. Or man home so. Not sa sword, you know. A cofanano, if in any dear sea. Yes, a radical chem. It's a fear. Catabo. And pay. Obi epe we chira kwan ebi a won opese wo frɛw asɔre bi obi ɔno ani personal program bi anase bi a corporate institution bi ye program bi won pese wo kɔ na wokɔto nwom wase ma wo no ma ekwan dam me pa chwan enti sɛ wo mo pe we chira kwan a homa bɛn no mo friends so ana WhatsApp na ma bɛn no betum enu wadi ho nkɔmɔ wo so obeti ma frɛ me wo number is 020 444 94 50 Sa 020 444 4 near 3 444 94 50 and another number so 0244 09 67 59 0244 09 67 59 59 my friend wait me so send me message Facebook Instagram baby DM me. Okay. TikTok so bit ma send me message baby I'm respond. Social media handles ni nyina no se nipa ne ba no olivo message a we reply na kama. Enti ahoma de two dwa the first one is 0244 020 444 9450 and ye Vodafone and I tell you sir this year the master said in tell you sir enti 020 444 9450 and 0244 096759 Sa homa wenye obi pe wachira kwan a oba ofra wa obetumi a respond to na madi ho nkomo ye besere mo ye de ahoma ne to dwa na wafre ofra na wo ho tesɛn mesere enya wo ho tesɛn asem we na ye business contact no ofra mane nya sɛ dwumadie bi sunku bi na opese go ba na obeboa wo ohun nyum bi na opese obeto dwumadie bi ase event bi a opese obehia no wase na no ho nsɛm ne ye kan bi na wo di birthday opese o mane ye soro nkokora nti wo hia no to nsa frɛ no enya afi na ho fɛ na te sɛn obi ka bɛ frɛ wa ka kyerɛ wawade entinya afi na madam ho afɛ paa na wawade ana wawade enti ne mayi anu ama dada enko frɛ ne misa ne se wawade dada ni kunu wa ha
ofia aha nti mesrɛ okɔ yɛ ho sɛ wawade dadanti ha ho nya wade sɛm ne yɛka nti for event bi dwumadie bi sononko bi na apɛ sɛ obɛhia no wase ana ɛse wɔ pa na otumi ɛbɛprɛprɛkye me nua Afia Ayiwah akora no ɔno yɛ obi a I mean sɛ kituwa bi ansa ɔnyɛ obi a ɔyɛ twintwan saa nti wo frɛ ne management a bibia bɛyɛ kama ɔhwana sɛ Afia nyɛ saa ai because adwuma no sɛ ɛbɛtumi agyina a yɛ nyinaa o bakofoɔ nsa nkata nyame ani bakofoɔ yura do egu nti ɛbɛnyina mu nyina mo mpaebɔ ɛne mu sika na yɛtumi ama adwuma no ayɛ dɛn agyina memman mutufoɔ pii adu baabi sikasɛm ti adwuma no wonya wɔbɛyɛ ɔpɛpa ɛwɔ hɔ Nhyiraba nyɛ easy nanso wokɔ studio nyom ba kwa ba record videos aba bonten kɛsɛ wɔnka mu ka nkyerɛ ba mɛdɔfo werɛ bɛhɔ nyɛ easy o nyɛ easy yɛbrɛ adwuma no ka wɔ mu wɔn ɛka wɔ mu papa yɛhia mmoa sɛ nnwom no woyɛ wie a ɛhyɛ wo dɛm nti ɛwɔ sɛ ɛpie kwan bɛn na ɛbɛfa so apie baabi abɛfa biara no ɛno ne asɛm ɛno nso so yɛ amanfoɔ adwuma a moyɛ a ɔmogye mu sika nti no wopɛ sɛ ɛtene wɔ baabi a wotika na ɛwɔ sɛ wode hyɛm video ne biribiaa wohu biara ne nyinaa yɛ sika ntadeɛ a wobɛhyɛ biribiaa nti adwuma no deɛ ɛɛden especially woba foforɔ sɛ a wosi mu foforɔ yɛ a yɛnya ngye din kɛseɛ no nti obiaa anim o ɛnyɛ bɛtɛ bi wɔ hɔ koraa de nnwom no to wɔ korɔ mo nhwɛ nti monhwɛ montie mon subscribe monhyɛ mon follow yɛn na mo visit mo site na omo share no na omo like no omo egusu promote na ekɔ soro na obi e tenka nti wo hu Facebook bibia sama post ya wo so share better sɛ wo so de ama wo nkrɔfo a enim wo na wo hu TikTok so na wa repost wo hu na no so akɔ foforo fo hɔ na nkrɔfo ate na adwuma no yɛnya gidie bi wɔ mu ne yɛnya nyina so wo hu ai wo yɛ ade na sɛ nipa mfi wa ayɛ den ade baako a masua ɛwɔ wo fa nyame adwuma mu titiri ne mo anyomtofo a moto nyame nyom no aya na adwuma no mehu ne sɛ wokɔ ɛyɛ sekura music na mo a moto wiase nyom no yɛsa ne yɛ frɛ no wotumi hu sɛ ɛtɔfo ma de wi amanfo de ahokeka de akyiri no mpempi no nyame nyom no yɛwɔ kristofoɔ dɔɔso pass ne wo mo Enquires de pa sometime bi sɛ mehu pi sɛ na ɛyɛ na ɛde adeɛ nti ne yɛ ne yankase yɛntumi support our own ɛsɛ asɛm kɛseɛ no wabɔ ɛyɛ serious pa o metadwen ho pa but media de migidie nyina kyerɛ me sɛ nyame na ameto no ho nwom no abɛyɛ no pɛ sɛ ɔyɛ no bɛyɛ nipa de ebi mmoa wo dabi aha mo mfi ba mani da so ne Awurade na me fada yɛ sɔfo pani pa na ade bia me kana da na adan wo ma yɛ nkɔ TV so ne na ɔsɛ onhyira nya wotrɛ sɛ nyankopɔn yi wo pia ɔho it got a point and ebi tumi free tamale ɔno ne mmerɛ so a ohia nipa bia mmoa dabi he don't need any man ɔno ani mo kwan a ɔde bɛfa so Isafia yebɛgya mo wakɔ nansa a wobɛkɔ no asɛm bɛ na de bɛgya Ghana fo mu tie ya no pɛ de mɛka nyina ne sɛ Yesu din no emhu ne sɛ ye din bia kɛkɛ emmɔ no kɛkɛ fagidie pa ta akyire sɛ wobɔ din no a sɛ nkyerɛ ne bɛdi akyire wate fa obuo ne ni die ema edin no ye ba entena se nti anopɛ fa nwom yi na fa ye wo nwom fa ye wo hye fa ye bibia opesa wo de ye wate wo di obuo ne ni die ema edin no a obegyew sɛ de ono anasɛm aka no ya na meda maboafo ase gina bebre nkrofo bebre so na manfo te menkan me kunu nya me hyira ne bebre no watai machi bebia mekɔ bia ono a na aboa me a amanfo te menkan meda me management team as Media Excel Productions Dr. Kwesi Ernest ne dom meda mo ase bebre meda my live video so ase ono a no video yi oboa me impos kasem ode ne kra brantie yi still obeye no aboa me wo so nyame obo ne frani anu abo na aboafo ya okra Sammy wo kan ho bi enyu me bo me nkasa ho kra na wabo me send ma wa na wabo oti ase enti me hu ne se nyame na ye na adwuma ono a osoma wa obema lorry fair enti na adwuma no ye no ya me da wusu aklodia GHS ya ono no hye opam ntade e hye me ono so hu me TikTok o sister me pam ntade ama de hye me kro no na pam ye me pam ntade ama me nje wo hwe wo de onya material no kwa fa bra wusu aklodia GH me da na se bebre video ni no na pam ntade hye me abigoro ono so pam bi hye me da na se me da mebusuafo ase me ma me ama be ma me nuanom nyina me nuanom sex me da mo nyina so asese omo time achi omo nkra no mo hye me nkran a mitimi pie me da me madofo bi hana ne edem asisi omo support me kakra me sister bi me Enquires wa US ono so support me hu say adwuma me ye na yesika adwuma eti na no me hwe ya momo kakra sister ji na fa promote nyom no na ma matumi asora me de nam yi ya me da madofo nyina si DJs mo nyina asame bi
nyame nhyira mo bloggers mo a mo pɛ ma asɛ mo frɛ me hyɛ me nkra mo boa me mo nti na mama mi kɔ m'anim nyame nhyira mo bebre my Ghana medam ase DLFM nyame nhyira mo nyina eti ahoma no wadi ka bɔ nanso nam bebre nsɛn kwan kwa kura mu no na sansi ahoma no so ma me bi obi pɛ wɔ kyira kwan pɛ for event bi a na ontumi mfrɛ o me number is 020 444 9450 Pacho sensi so 020 444 9450 and 0244 09 67 59 0244 09 67 59 Emwa bia obetimi dia boa me so no you are welcome adwuma ne hia moa right me shramo se moti ya sopem ya da se na yemfa amen nka ho na DJs give mama anwom na atwagu ewo online ho mama me na Ghana form na video ne da so to ba Facebook no so a na fa YouTube a video ne da so to ba benya bia ready DJs give ya fa say
Afia Ayiwah na attending Kano. And what the answer about call a social media handles in Nina. No one comes to the Father. You may try to on one side where you are. What didn't say? Obeying him. Jesus reign. Obuakra. I'm betting you know. Lord, you everywhere He will reign. Oh, time and time again. Jesus shall reign. Oh, Lord, you everywhere He will reign. Open a chair. 020-444-9450. Omodiana friend, event bia o person oba no weboa wo no. O friend na one tem, one 020-444-9450. 020-44-49-450. Omodiana friend. Yambedi hina mpa anopa yi usa betumi asan friend bi e 02444
096 759 0244 096 0244 096 O frame near Afia Ayiwah event bia no baba abe some pakwanso Anani awuriko we nyame brakope wahine kron nations are healed we are healed at the sound of your voice nyoti honoribe ubedi hinida o eradi bedi hino obedi hinida da obedi hino obedi hinida yasigina DLFM 106.9.
Sunday. To me, Bennett is everybody. I'm crying on this. She wanna make she's the honor. Oh, you run no go. Ain't it come na maya? Dancing a come na maya. I do want no Narika. We can ride you when you go your mom. Many dance one but ya Yanya Gigia to me. I'm gonna be so run one. The gunny get tired radio. Many dance on your radio. Buying what you on your radio. Oh, Grandpa Groony wow. I get my member in your go. My head in a meet you and you go. Me
Senka onkome. Let's go na mi ajimi o. Oya mi ajimi o. DLFM. Mi na mi ajimi o. Aya ma na ye fefe. Oya mi ajimi o. Oya mi ajimi o. Mi na mi ajimi o. When ya mi amama tamfo. Watching you, watching you. Me na me watching me, right now me a mama time. Watching you. DLFM, DLFM, 106.9. Right now me a mama time. It's Sunday. It's Sunday. Welcome to Saturday morning. Sunday. Mrs. Sammy Namida. Mrs. Sammy Namida. Mrs. Sammy Namida. What it's here in Shrava. Mrs. Sano. Oh, how near my neighbor brain. Mrs. Sammy Namida. Mrs. Sammy Namida. Mrs. Samachi Kwadawati. Mrs. Sano. Mrs. Sammy Namida. If I want to need Bissibia, be changing no time. If I want to need baby, this is something I'm with the water. But you women are mammy, but you mammy, send coming to me. What she said, money, baby, send come me. Now, so I Jimmy, and I Jimmy. Savannah back home about Panon Crohon. I hear DLFM 106.9. Medasi P. Soccer Brenda Swadaha. Etiame just saw your for said you're the one. Your evangelist, your prophet, your bishop, your reverend. At Nhyiraba Kwadwo Sammy Bini. And I pay me say, sir, I want to make ubetumi afre na wone technician akasa ewo echire hwa mame why e ukase nkomo bi wo hodo mutimi sesa na pesa woteme nka pram last talk ana se ubetumi atese so de abaye WhatsApp no so 0593 40 6565 ye be fa wona koma kura ya hana prepare chire kama but for the meantime na pa menka wo say pram afahye no ahya ase be pepe Mrs. Robert me afre na woni producer na kasa na so de obe test ya fa ye WhatsApp number no what test fa so a meje mle na kama na ya check na ya fro izigam so wa bante no okay right ana pa men kan kira wo say pram afasa ne guso e koso enti mesra wo pa pram afahye no egusu a ekoso ti se wonko ya ma honya hapa ana no fiade etwa mu yan ene pa hontoma na DLFM e be ko honom na obete yenka na wotwe de animu ebe ye fi kina kwaye ye tiatom e wo pram afahye na ase e ye fast trade ana fi so pram traditional cancer na wana de dwuma de sunku we na eba e ye fast enchenkire a e mo desa no mana mo de ne nkopiem nya pa hontoma wie asana opa na enwuma na insani dwuma nteteye be nyina free back to our root day games e ho be dankasa semester wada from on the 14th August kopim 30th August 2026 and your pram Anglican Park ho de e ho be dwa bruta bo ho na yenko wate ahya ase na watwe menu ntem ne yesi ho no ma edidi afahye Dengo poya tuma 30th August wasana bosome ene teso eduasa edbeba wiye sene to say from on the 23rd you know ebe ye homecoming celebration
homecoming celebration. I hope I done kasa. Na 20th, ekopema 30th na de market sales all day every day. Ye bedija, ye beton yama 24-hour economy no. Ye be kwaso awo pram. Ye na pesa okoton. Ye na pesa okoton. Sa opa kantia na mokura de ekọ, isi akọ, adowa akọ, otwe akọ, entoma kente. E de ba dia. Woni kire mu pram. Anka na pesa oto, abrobe, menkeni, bayre, bibia pesa oto bia no. Woni kire mu awo pram fashion ase. 24th to 30th na de ayade ton ko a, e ko be de bruta. You find from Beto Anglican Park Odoma. Ko ni nkodi ne kama. Sana meka we say fair group band. Yes na no pay. Na ya ka fair group band na. Adwuma ku sonko a. Odwuma de omudie na hote pa. Ya wa live band de bo program bia. Bia na we ya wedding. Eye na ba fia na. And I would do birthday party, graduation be now here. We church programs I would do event I would do no. For any children, wa Mr. Philip Abwaja Kachi. And you make one and the only chief executive officer at the Marcel Group Band. Mr. Philip Abwaje, champion at the same, but one catch it. You ever called here? I am Menton Canadian Comark and my few bruta. Mr. Philip Abwaje. I pay me channel my phone in now. Somebody can catch on your quality sound or professional instrumentalist and your quality instrument. What one suffer now about you media here. Whenever Japan, Yabuana so a form person and nominante. Yachira Kwani, ya what tema come to 22. Bowdo so inside one money butu. Now money 0242 965 391 0242 965 391 and at 0541 149 741 0541 149 741. When you make one of us, yes, I am from Mesom, just a Jumadino, and Fansom. And check as a Sam and Sano, near to Mikakra. For the meantime, I would ye every evangelist, Markel, entry. That Vanessa suffer contempt between Kwakujesi, what to then say, what Jimmy. Yamiaji Yampo, but it's some Yabasakra. Yanko. Oto women a mammy, send coming to what she said when he be brave. DLFM, send come yes, so I'm your Jimmy. Oh, I'm your Jimmy. Me, I'm your Jimmy. I am an IFF. Oh, I'm your Jimmy. What time? Oh, I'm your Jimmy. Me, I'm your Jimmy. When I'm a mama time for. Watching you, watching you. Me, I'm watching me. When I'm a mama time for. Watching you, watching you. Me, I'm watching me. When I'm a mama time for. Mrs. Sammy Yamida, Mrs. Sammy Yamida, Mrs. Sammy Yamida, what it? If I want in the Wesibia, Mrs. Sano, how near my neighbor brim, Mrs. Sammy Yamida, Mrs. Sammy Yamida, Mrs. Sammy Kwadwo what it? Mrs. Sano, Mrs. Sammy Yamida, if I want in the Wesibia. Changing no time. DLFM. Found in your baby. This is something I'm with the water. But you women are mammy. But you mammy. Send coming to what she said when he be brave. Send coming. That's already a Jimmy. Already a Jimmy. Me, I'm a Jimmy. Why am I IFF? Oh, I'm a Jimmy. Oh, I'm a Jimmy. Me, I'm a Jimmy. When I'm a mama time for watching you, watching you. Me, I'm a Jimmy. When I'm a mama time for watching you, watching you. Me, I'm a Jimmy.
Sibia, Mrs. No, a comedy I want to have a vampire, Mrs. Simon, I made it. I want to meet it. Oh, yeah, to meet it. I want you to meet it. I want to meet you. Mrs. Sanudo, Mrs. DLFM 106.9.
Shirano, DLFM. Shirano, Panafidamano, Shirano, Eradia, you, Amawata, Fuanyani, Wawari, Piso, Shirano, Panafidamano, Shirano, Camfono, Panayamano, Camfono, Camfono, Panayamano, Camfono, Adayu, Amawata, Fuanyani, Wawari, Paso, say, Camfono, Panayamano, Camfono, Eradia, you, Amawata, Fuanyani, Wawari, Remo, say, Camfono, Panayamano, Camfono. Shirano, Shirano, Panasidamano, Shirano, Eradia, you, Amawata, Fuanyani, Wawari, Piso, say Shirano, Panasidamano, Shirano, Camfono, Panayamano, Camfono, Camfono, Panayamano, Camfono, Edayu, Amawata, Fuanyani, Wawari, Paso, say Camfono, Panayamano, Camfono, Eradia, you, Amawata, Fuanyani, Wawari, Remo, say Camfono, Panayamano, Camfono. DLFM 106.9. It's all about Christ, all about Christ. I am a living testimony. You are God. I bless your name, your grace. I'll testify. Etiefo, you're from Afia Ayiwah. Meet here DLFM. And we're 106.9. TV, now be in Shira.
DLFM 106.9. Home of legends and great music. 106. Lumba in Super natural mineral water. Get a great.
fino. Eso swing every monsa. Ya baba won some no. Eso swing ya washing na. Ya baba won some fino. Eso swing every monsa. Ya baba won some no. Eso swing ya washing na. Whatever process me day. I come on one. Can you walk on it be what fino, eso swing everyone side. Never want some no, eso swing ya washingina. Never want some fino, eso swing everyone side. Never want some no, eso swing ya washingina. George Forrest.
Katreno.